Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subjek bismillah nabiat pasal lene taubat ngape asal ada luin. Kita ini asal necesita. Mian kani ya amban tempu kita masuk atinan lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ni perfect, kita ni mian ini completo. Meringkan buat salam yang nur Muhammad manusia Rasulullah sallallahu. Kubus bisan sayin lagi begitu. Si manusia aku itu penia niya si manusia penia niya si manusia gay tanggap na way magdusa iye gay tanggap nagdusa iye mula-mula managna amban bang keniaan manusia inpain na tao iye halul akal iye epite me amban me elenan me ikaustaran ke ulama rupama to me tiga panghati tiga penne tiga panghati ruku ustad duku atau alim duku samian ini kan bisa ini nggak tanggap ne pedi ka pani sab ke mare bisra le paginin takali no ikemon haru bisra tini guys sab kemon so bisra le penia si manusia amban mula-mula may atao, may nagduse. Kaya nag-atao, rumasa iye. So may sine, nagdusahin, pinne, kung ikitabi. Kung ikitabi, miyan, apa tinggal tebo ako, mukali panahin. Kaya sa usasab, kitabi ka na at hati. So bang siya may kaulamaan, bang siya may kedoktoran, bang siya pinta may ke-engineeran atau ke ini sali ilmu dunia ilmu akhirat nagbisara bang taga ilmu pende perfect kana do sene kita wan nero subago bang ako maapkam sa ako bukite bikam ke mo tabo ko kami tinan mukali na sa usasab kita bi na pene enen me amero pangin yenen me amero pangin nagirang ga bida magduruse buwi de kewhati garu sab kemon bisan siya may keulamaan tabi aniya mopot di sa kabita diba kasi bisan siya may kedoktoran may virus sa kabita gam doy sa kita bi asa usasabin bang binisrano may keulamaanin bang binisrano ay nasamihan pereheng ningko pakali pagka bang siya pagka sa tao naging pakali wala ko bisahan na po tao ko bisahan natin ba sasab Kesa, si kero ay pag-iatao na iye, ganyan ni aasi iye. May mukha ido yan. Gana pinag-adatan. Gana pinag-adatan. Gana respeto nga nila ano sabi yan. Gana niya, iye ne. Ene umbol ng buwa, pekdusehan na sa hatsi-hatsi na duse, bisan atao ya pinne. Yene magtakabur, min kabairu dhunub, bangge mag-adat sa pekdusin na manusia. Pagya tao ro, pagya arayan do atao ro sabi yan. Away na bang pinte, kung may trisrale, magnyata sa amin, magnyata. Lununtok, lumabatay, lunangkyaw, luina sa amin, ka. Naso, pagkahaplan na. Tayo panghati, dayahan nabuti agit, yung anak miskin sa amin, ka na adat na si kita, magtakabor. Ina umbo gando kita may mamiskinin nalamahin ka magbusa ka magtakabur ulama magtakabur sa mga dati si erpek kasi na manusia pagka tao ko pwede budang buha sino magdusin may asi may sayin takabur sadya duse min kabairu dhunub abadang kabairu dhunub Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misara dan buha amban gay may kaya seksul ka manusia banggay tinawatan bisa bertawat la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah sisina manusia gay pinasik wallahu subhanahu wa ta'ala manusia sisina dalam pengertian gay hatche gay ko suntuk
Sumaguay ko, tekita ko, lapong ko, tepung miyan leder ang pengitan na ngeket laik kapag takabog dan kapag balang walang dan kapag ano sa mesaway ng ganda disiplinan pagi ulama iya, pagi ustad iya, pagi master iya, pagi engineer iya, pagi doktor iya, pagi ano sa amin dayahan iya iya lais iya dan pengitan na kaya hatse basta tekita hatse na lai nikit dan pengitan na sa amin kapag takabog megdusa pagdusan ito Allah subhanahu wa ta'ala sarabaniyan pang pebo na mate kita ubatan nagay pinasa ko Allah subhanahu wa ta'ala suga bisan iya dahil nga si kapag ulama ni kapag ustad ni kapag mastal ni kapag dayan sa amin so tebo na niyan ga kita ubatan ito Allah subhanahu wa ta'ala ga kita ingisan ni ga kaanan ni sa amin gay pinasik surga iya Allah subhanahu wa ta'ala sa digit-digit niyan gay pinasik surga ga pain na biyan na iya pagtakaburi pang ulama free atau pag ulama sa amin ating alul akal sa amin gan atau mga ariyan sa amin gan so ay sisinesine mangkana sisinesine ang mankemon na makhluk Allah subhanahu wa ta'ala lai dalam pengetayan na nagkabatakeburin sa hadja-hadja na dosi sa Allah subhanahu wa ta'ala tibuone mati bang tibuone mati ka kita ubatan ito sa Allah subhanahu wa ta'ala sa maniyan kay pinaasak hinarami Allah subhanahu wa ta'ala wa surgaan hinaram mo Allah subhanahu wa ta'ala si iyan mga surgaan sa pagkikimiyan peniya si dunya ko ito mayang kam dalam cellphone timayang kanong iunay kemon marusain nagped ng magpapati dalam cellphone pagpayang mo sine si ustad yung isarahin pagpayang mo sine sa amin darasat na sa amin sino may isarahin sa amin ikidiki la yaskhar qawm min qawmin asa yakunu khairan minhum dia makazari magdewa dinawa atau magmian inabinin idabinin ba ya kita masaling ng dewan suwete. Aman dambuwa pisi rambuwa, aman pisi kauman pisi rambuwa kauman. Ya mansari pente bagi isa naman pas bentuk dan kana kunani. Atau kana penghedi na kana kunani. Atau warin sa amiyaan na miskin kana kunani. Gay. Adakala la yaskhar qaumun. Adakala yan kita misrala isamian. Yatin agen ne bang nasi kaisa ngewot laro hawa takabburtan pagi lai sige takadayahin lai sige taketauhin lai sige takahaplillahi lai sige takebon parasadin umos mulingkad may behibutan ni saran sawatan sa amin pagtuwa kay hati binisarahatin ilahi agan bulak sige miskinan atina sige pasan bentuk na sa amin sumagawa ilahi ngabot langit darasatin sa Allah subhanahu wa ta'ala darasatin sa Allah subhanahu wa ta'ala alaikum salam iya misalnya sa amin penay maghapiyahin. Buhay na ikawata, iya may kirekdes, iya Allah subhanahu wa ta'ala, pinagdalem narkasanam sa katikabuna. Ine, gay tahala katikaburi ng bangdumen dudubat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kote mo matay, kote mo apuro ka, may kimang sa kamaslam, wala na kita binayahan, wala na kita bihaplasatan bi, wala na kita bisamin tekapanghati, wala na kita bisamin daan kita biine, tinantakabur pagi koy en pente bigado bisa tabi dusi sa Allah subhanahu wa ta'ala sumegwa bang penya sige tibien amban ko ito siga pagiti pinapati wa Allah subhanahu wa ta'ala sumito matante bi Allah subhanahu wa ta'ala gayan tedo bangero tawban gay tedo bangero tawban gay kasabunan gay kependihan sumegwa tinubatan dinhengan ene me enole me ani ne me kakahinang lay paniya sige TV ene me halal ene pangitan TV dumani ene tinan inaru ene suluwa pagdusahan TV sa Allah subhanahu wa ta'ala iningge me tekesan TV jadi belit ko besrakon peniya ga kemon si a tao si a dayahan si a bangsahan si a geesan gene mentun sewene mentun sewene ero hadja min sarhan dan pende kauman kemalin bagi amal kamali. Pagi tao ruye, ustad ruye, master ruye, arehan ruye. Gate da tetik na lumaanem, da tetik na kamasistana no ele, yes sumago tetik nem. Kamasta sewe na tawo semek sewe sa. Bugtua ka hati garet kamasistana sa mek dan masluha pa ang garet min sarhan. Kung may akole bente sa amin bisarap sa ka. Ti ako besar, misara ko mo sa kalasa bahaya tenan bani misara ko siya ipamana pinga ko na ko pelaswala ko mawat si Pilipinas kaya ba asal pulo ko sa amin ga na bisek
Binistahan kong kaab sa amin to, elawsangan pagbasabot adit. Elawsangan panjikirin. Elawsangan pagtihajul, elawsangan pumasin. Ako magin kuha dyan, may kasabayan mo rin waktu, sumagwa, pinagsege, pain. Ubus tao kumisara sa amin, ubus si kaab ako. Kaab nisahan ko sa amin. Sumagwa ako, dihel ko bisarahan ko, paman ko. Paman, timiro, barang timbirihel, no? Dahil ko, ngasangasa, sa amin, ay sumagwa. Daan niya. Maksum sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemon kita sa magturuse. Sumagwa, setiap-tiap kita magturuse, ini tampanet. Kera tampanet bisa di. Bang umabot na kita, bisi ilainan may sahin, na nakalanin. At ini, baik basak de, asal pito si kita, ini, napsuhin. Ubus, tebo di kita, napsu. Tahala de pikiran mahapin ang ban kita. Tepinis pikiran dunia sa amin. Ubus pinde garo dia, pegang aku lang kasip si aku. Binisara si daya-dayahan luku, binisara si katao-katao luku, binisara si kawase luku, kawasahan luku, binisara si desa manusia. Ini sa, nana pagbisaan ko si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tebi, saya yang kehalain bang mabot kita bisa yan, tinen bisan pintega telesate kita magmaksiat. Kuat memibetain, kuat menimbakin, yan ay kuat menengkewin, mengutop-ngutopin supaya sa kahalantin ini dembu adi sahaja-haja do siya si Allah Subhanahu wa Ta'ala bang dembu ang pan kita gini kita magrespeto si kung tinite sa amyan itin muslim atau pag idiaw ng pan kita itin depenya si kita yung kapag-tagapurin nabang pen ka kapag takabur ne yeri en magdusa ni si Allah Subhanahu wa Ta'ala dukduman do siya diki-diki dukduman do siya kulang-kulang sumigwa sahaja-haja do siya si Allah Subhanahu wa Ta'ala yan ang tanda ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tebo o yan bisan duko itapong-tapong dabo at tapong biyan tebo umat ay giki do batang gigalibahan giki o hinalal wallahu Subhanahu wa Ta'ala pirasim dan surah atau salong biyan sabab niyan yan do siya ubus ina tambanan kana setia ang banina kipagtawat kipagsusun tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala kipagsusun tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala bang penia sikite miyan daan ay kita mag-inarog ina sumagwa pabalik kita di tuju Tuhan tarap alamin nagtawat tuju yan kuha na tabi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala yan ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha o kami manusia sa iyan tapi kilon di ina sa man sa tihinang di sabay ka mula-mula magkakanin magtawbat ka ang bangya bakas tihinang di sa man tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala si kaysa miyan si kedue penia amban kita di binantu-bantu yan na dusenin. Ang kasayin. Pamano sibang istorya. Dahil lumen ang magpito ng masjid si init, kato kamar kas magtipon-tipon ang tagantag na ke, si Haras na ke, si Bata na ke, si Ina ke, duwat taglo sa amin, ni Edmund tumantu, pagkas iliman na saman sekreto na kelura. Kapita na mula-mula. Kung inda mahaplel lang, gak piti-pito at ang tulad tayo sa amin, pinne, tiya ako turungan wallahu Subhanahu wa Ta'ala bantuk hap, labi na pinne ang pan 50 hektar bulak mag-ano ko si nag-aantan ko sa amin, sabi kinabayaan ko may kinandihan. Mahapin lahin, tak dindahin maham si Joy kayo sa amin. Dumen aku mamihirindahin, siwayo ako panyari. Labi ang 50 hektar bulak sa akin dayan. May kasaya. Hindi ako edin na tinuji lupo. Kapa namin, sihip na kapa nila, so si bantuk na at sahap. Kinira to edin din. Na, luwa na pinay. Pagka ako rin ka nag-ilo, pas nila. Bakit mga mahay pa rin, pagka isa lang, hindi ka kumaro. Ini nama itu kampanye. Sahab, hapon bang pinakita hapel lang. Kinamot-kimot ang kita ni. Dumen kau magbiyahe so kau pinarinday. Pero kasi ito, kau pinarinday kira-kira. Hapel. Nagyan na pinitutukip ko ang kinabayaan kung sumitik ka na mo sa hapon sa ako. Naubos, sampai tebiya niya ang tinirang ko kinabayaan. Gani na
gani nang tauhan na hinang nilay duk Allah subhanahu wa ta'ala den nilay. Pek umos iya gaya mararahi si kairo anak kilo enwana sampai kemong kinsi fitaru sikiri tipun na pe kapin ne bare atas luku samel. Binantu-bantu pe masih hati itu Allah subhanahu wa ta'ala binantu-bantu pe. Libatin hindama ko nga ma. Sumegua pepite posisirul paiter. Bahan. Bang ambang ginanta dulu si adu gara pinakapapade mapade masisiro. Kada gatuhan. Pega kita tahu sirul mean asal mapati hati iye kilari si danapa si ginanta. Asal kita kan mangge gumuwa kay tabantu iye. Nah, ngayon na dembuwa. Si Omar anak ilo sa niya. Dembuwa dua tel lebih dari pada ikon bersama. Dimintai kulere mian, usin angkut, digelam karut. Ini ketahuan, karena ketahuan iya ini nang dendangan mengetahuan ini. Duk Allah subhanahu wa ta'ala si waktu yang kerupangan. Us gebe marai si supaya pe pangakangakan segitu. Pangakangakan sama ini kerupangan. Sampai ketahuan. Binantu-bantu. Binantu-bantu po tapi ada dosa tembi. Binantu-bantu gaya manarahi. Gaya manarahi Allah subhanahu wa ta'ala segitu biyane mengetahuan kerupangan dan bisway pengetahuan te bisamya. Sampai bukan hajar tibu-tibu pengetahuan seluruh sampai dan lemitan tuburan lemitan sama tidak tahu. Bila si siru kilerin bang dan besilan doa ada pinakaman yang bane elemen TPT ini. Samya. Binantu-bantu. Asal tadi ketahuan. Nagitigi mararahi. Bangge kita uhan wa kita bani bangge kita uhan wa kita may bisanin pero kasi ito bangge kita uhan wa kita sa amin may penengkewin bangge kita uhan wa kita sa amin may katabeli de ene ko ito maggiru si players ene magsabu maggiru ya saya na uang niya dapat bang niya dapat so si pasong ando si pasal pagsara niya atas telu perkala bang niya dapat dabis sarate bi dabis sarate bi Kaisa bangkau mekehinang hap duklat dana bisarahun si Allah subhanahu wa ta'ala dana bentu-bentuhun pinain basa ko magtahadjud dani basa ko masakuran dani subi penia bagaimana te bisarahun penia pasikaw indriyain bagaimana kau naman siya naman karena Allah subhanahu wa ta'ala sumagwa karena manusia subi dani natahinang muhab dana pagwaun bagaimana mo yan asal manusia lagi garo magkatong basikaw garo urung siksa sikaw ba ito ng buwa-buwa Allah subhanahu wa ta'ala magkusidente demikian nagahinang kaw kalatan na nga pangakakahon pero Allah inaghan lagi garo kawin tipipita garo ina ni sayan bentuno si garo yan etinan nagkulang tao garo magkakaitatao so ng buwa Allah subhanahu wa ta'ala nagkaurong sikaw kalatan indok magurong kapanin wapit akakano Daane akate yene bas hinang temalatin duk daane akate duk yene hinang temahabin duk daane akate Wikipedia kita ini sama sebab Allah subhanahu wa ta'ala yene yang kita ruk iya begitu nih kita marah Dusi, dane bentu-bentu TV. Bege bangkeo. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengata, si sine-sine pinne si marah hadis le. Dembua amban ngeligan. Baran ne nero pong tire sa men ngeligan ne. Tawot siya lo kemat mas ineligan Allah subhanahu wa ta'ala. Etinan bang iya gay etin bang ayaran ne barannen gay siyasa ne barannen atau gay peiya ne barannen laban ne pong tininin sa amihan mas tabi Allah subhanahu wa ta'ala pinapukan dia atau deligan niya bigyan na ano sumawa bang iya ne mismo mga kangakak ene kaibannen mga kangakak karupangan nen mas tabi Allah subhanahu wa ta'ala pinatampal sa buhay ne gay pe pinetek kasi inkimetain mas niya oras na pinaiya ka Allah subhanahu wa ta'ala pinetek ka kau pinetekahan kau kiyan Allah subhanahu wa ta'ala lemkekahan
Sabi kini anon, maiya sa pagkasino, maiya sa barano, pagwano, kaya barano, labi sa kung tinusabi niya. Nakita ko ito, yan, di mararahi. Di mararahi kaya anten, di mararahi kaya an pong tanite sa amin, panggita akakata aman na buwa bisir buwa sa amin, sampai kemon na alamin, di mararahi sigite, wa inhati kinitiw na Allah subhanahu wa ta'ala. So may kadaan daan bangkabiante retina nine gay kita pinaya Allah subhanahu wa ta'ala daan kita pinaya te barante dok daan pinaya te ene pong tirita sa amyan lug sa pitegi pinaya Allah subhanahu wa ta'ala magwa bisan sayan halanin bang na kita umabot sigatan sayan niya may harante bisayan tegi apur ka betina mukali kita bi na sumagwa magtambal intambal din magduwat tuju Allah subhanahu wa ta'ala دوت تجو الله سبحانه وتعالى اوس بجئك كانت هنام تبي كانت هنام تبي لمن تنبو أدوسه لمن تنبو أدوسه pinipiki o si mapati basa do ko mapati pinipisi magmaasiat pinti pasalel dene basa ko asal kao mo dong buain pinipisi manusia maksiat etinan niyan kung ikuito mo si kita yan pinain ende magsindikato maksiat yan iti sindikatohin temo ni kaya mo nagkaroon panganin kaya katang kung bahasa yun sindikato sudah itinututo kita sumagawa bang pinipisa ano temo nero iti ni sindikato nganyaya ruye ngindupang ruye do ke basta temo na kaya mo ada pinain asal bisan pinti ka magnyata Tina duktangan sumagawa pikilat dalay sumagawa iya da po pikilanin iya ubol ng buat bagdusahin sa amin yan sindikatohin kulibot manusia sa amin baybay na kithanti mo kemon sumagawa kalusi kiti mikihinang sa amin gabi sa pinte kemon suway niya alusi kita ko ito may manusia sa iyan sindagato manusiain supaya hadja ipihan libayan sa amin dahil ang tebi Atin nte miadusiyan, sumagawa bisan pinia sayan, pinia pimenengkewin, kemon kemon dusehin temo sualin tu ini pinima sa akiti mo Allah subhanahu wa ta'ala awan na penta bang dambua dupenta tinobatan yan na upama atin magmaasiat pasal ng bitele Atawanan ng buwa roja tinubatan ten duseten pokos na siya ng buwa ipenten delarok ng dere. Atawanan yan na magkotokotolay. Atawanan magsindikator sumagawa pagke temo onin kemon temo manusyali kemon kero pangadin. Kita ko bang ini na pengen na asal lubang asal lubang sa niya. Ini bang niya ng buwa manusia sa iyan umabot kaharan. Tinima sa Allah subhanahu wa ta'ala sa iyan na may karupangan. Tibawa ni kemo. Dusem hejjahim. Ini tinima sa Allah subhanahu wa ta'ala manusia ini. Mapati ilo. Nangkyaw. Ngalangpas ilo. Kemo na po sa pagbiana sa lain. Nanansinin. Niya ng buwa pamintangan. Ini ada buah pembintangan bagas tegi sarakun dak de long badien bagas tegi sarawe ko tebi sarawe tu bagas kisah si Nabi Musa alaihi salatu wasalam hatu de sebbi ni ada buah dende pa pas pisi atau buah pisi bagi report ini rendele nia duseni atas dua perkala Dusi haji. Ini dusenen keisa magzina dan dahil magzina. Kiriwe mapati. Kasi bikisali, iikisahin. Kena umusa. Dan demian, terebehunan magzina sampai beteng, pegbeteng, nganak, pegus nganak, pinapati, ni anak dan dua. Magzina, Duk, pepetay na anak. Ewa ko si Musa alaihi salatu wasalam.
ya Musa, sehingga niya pe ampunan yan Allah subhanahu wa ta'ala sa ako sa inagharan ko. Wala ka na natin bisra tabi. Duse hadje do temunen. Kaysa magzina sampai beteng, dumen piti Allah ne sampai inanakan do ene naganak bintengan nen peku saja yang akan pinapati we nagakin ne dumen. Ina dumen anak ne alam. Jadi dua zina katal tinog bitay. Ya Musa pelu tuku sikau, ini ni apa? Ini ampunan Allah subhanahu wa ta'ala sa ako. Bangku magtawbat tujuye. Pag sambung Nabi Musa alaihi salatu wassalam direct nagtos inamahan wene. Hindihin. Bisaranan nga sinambugan penne awe atau waka. Sumekuha ko ito penne peluas ka ang mandem kiuman ko inin. Dukku penne kay keleggayan bang pinitek ka Allah subhanahu wa ta'ala azabin si kau sampai kami sa ako penne rupa ikumanin sa diyaman kau. Katiyan keleggayan atau tawa azab. Gabi sara si tileunan dua da dembuah do. Ini niya apa ampunan si aku. Wallahu subhanahu wa ta'ala bang tawbatan ko yan ito siya ko duwamihan kaysa ang nagsina ubus duk papaytay ko anak ko. Musa, pipibisi Musa, ay tinilew. Tinilew na. Pagkipito ko penne si kau, pagkikaw ka magbisara karong Allah subhanahu wa ta'ala. So itiyaw na Allah subhanahu wa ta'ala, ko ito bang niya kayo sa bang tawbatan ko siya ko inin nagsina tabiya niya andok ini pitay ko anak ko. Sembung Musahin ini diretso. Gak sinambungan pin ni aruk gak sumego tahala ko itu ang madan ko maninin pag ibang pinitek ko Allah subhanahu wa ta'ala azabin si kau sampai kami sampai aku lamot ko kepedian kita kedawasan. Pag umus misara Musa alaihi salatu wassalam sirendebian gak inutangan tinaku Allah subhanahu wa ta'ala pinitek ka wene dinak ilangan si Jibril. O kapag Jibril bikaw po si Musa, uwesay bisarana siya hindi. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, dinaan, ilinganan we, ni malaikat, pinatikaw po si Musa, uwesay bisarana. Tiyawan ko, apin na kitawhan na we niya, pedo si pahad siya ang banduwe miyan, pagtihin ang marusiya. Akano niya? Teka, malaikatin naman Allah subhanahu wa ta'ala. O Musa, jangan aku pito Allah subhanahu wa ta'ala, si kau sa ino, sa ino bisarano. Ining bisaraban Allah subhanahu wa ta'ala, danak ko tiniyo. Dinak inakahan si kau, duk arinak ko dinak ko inakahan si ako Allah subhanahu wa ta'ala, yedu serende temuone duayan nagzinairok anak ne pepetay ne nakanak nikidiki pepetay ne niya pepahadje dusenen amban yene dusayan bang tihin ang manusia. Ini ada bahajang manusia. Walhasil, tinen, bang niya megdu sa sayin, bulangan dendele megtewat, saynek hajadusan ng duwe, hajadusan magjina ruk mafate sama anak ne, bang megtewat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala, tinen niya pegdu sa bahajang, bang hindi tinema tewat ne, bang megtewat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala sa pinag-megtewat. Irakat, Jibril, malaikat man Musa alaihi salatu wasallam, pen Musa ini penne. Irakat ne. Suwe dia ko si kamin ko itu bang sinakam nagsisabi, ini do sa medjang banduele indama. Mali. Bisarahin to si inin bang magsyirik asal-asal na yan kemon, asal umul dan buwa ne. Bang magsyirik to Allah subhanahu wa ta'ala bisarani bang tebo mate ge kita ubatan asal yen. Asal kuntara sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumaguha ka, tabisara wa si Jibril alayhi salatu wassalam nan sinin magsyirikin. Sumaguha yan pinakahadya duse ang banmegzina ruk mapatay na kanak etinen buga tawbatan na tuzo Allah subhanahu wa ta'ala yan manusia nagtinggal sa bahayang ko pinag niya. Manusia gay magsambayang pamanong si subjective sambayang si hindi bang itang ko hindi yan. Manusia gay magsambayang hadje pe ang manduse, yan ang manusia ang nagjina ruk mapatay ito Allah subhanahu wa ta'ala. Tebiya akan sige tebiya bang niya kam matagay pintarga bang masambayang.
da kami nasta. Bang niya adam buwa ka ang mankit ibigay magsambayan, so kita magsambayan. Dumaling bisara ko. Sara, di na kita magsambayan. Pagi haji, pinaka-haji na dusi. Puwas ang mankit nagsirik o dami saramihan. Pagi ba, asal-asal ni, bang na ikaw kaya magsambayan kaya magsirik na. Diba kasi yung balik Bang na manusin kaya magsambayan kaya magsirik na. Nabusin na mengin magsambayan, hindi buwa-buwa dusin. Anak kilo. Wala sila po kaya Allah Ta'ala, hindi sa mengin magsirik. Mengin magsambayan. Nabang ako, dembu aman ako itu kaya kung magsambayan, insyaAllah. Sampai ka, bang niya, dembu aman ka. Bang niya, dembu atinan, imiyan nila ba? Kaya tanto, makan mana-mana. Kinakain aman Allah subhanahu wa ta'ala ang magpipis ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam min limi kita makan sila rin sa akin. Diba na siya min duwe, min tel, min limi kita di na kumangan. Kekulangan din. Siya nada dembo sa ang kita pag-effecting bakas ang batakan tuwa kita nung taraho sa amin to ako yan bang nagutek ang paghinangan nung pitek kang mag-ut ko sa milagro sa pwede ko kumaling ko yung pwede ano sa amin bisa na agad ko ng bahagin gay sa bang tek ka ng bahagin bisan sa ingi pwede na asal sinara ano man sa duman natin sinara sige ti man bahagin mo suot yung nenge sabay banggay ko makitengge nin ko banggay ko magkitingge ningko at abangko banggay ko magkitingge at ningko ina yang ke tumanaman no sumay basta rahad sa pinaniya mengge magsambayangin sumay pinaniya pagsambayangin ina kahalan mulai supaya gay kele magsambayang tabang pinigit pinalag magpagkes ano ni sa amin magpagkes kok ne duk panyit pirain gay ko magsambayang ato ipo pa pare niyan gay ko sandal magkail limunan ko sabi hagot buhay niya, ano nagpino niya, nagpinanas buhay, ano kita kapagay? Hijr. Hulikal insano halua asal manusia ini pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala sa landok kalibignin. Gadi na pinipin, sulut aman Allah subhanahu wa ta'ala. Sulut na gini. Ina tanda ka sulut ng sayan na nagilo, bisan pa sayan. Kemon niyan, tibang temomate sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang temo mati bugay kita ubatan kulit bisaramian kemon duse manusia ay duman magkafir tuju Allah subhanahu wa ta'ala suway magmaasiat ekka maasiat ne umos bang putek ka magkahagan magsambayan sa bangsa suway magmaasiat umos matay manusia ay dalam maasiat nansinin tahtal masia ang kanipirain peniya pagtimbangin do inatawad siya law kiamat depende siya Allah subhanahu wa ta'ala dan buwa dumangga dinipendehin na sa diretso direct bang manusyain yan yung nagsyirik kundi Allah subhanahu wa ta'ala at yung matay yan nagsyirik gana masiyari gani apin Allah subhanahu wa ta'ala payamang ko na pinduhan ko raw sa amin sumagawa asal muna bang magsyirikin kung tarane pasali ito juye sumagawa bang manusyain ga nagsyirik kuante bisarayo niyan tewawan na matay inin punya isang pinto ng ibadat ne tekilan ni pinte 50 taon mag-ibadat duk 50 taon magmasiyat pinte magsakit na yan pinaintatal masiyat depende si kinabayan ng Allah subhanahu bang empun ni ko inampun bagay bang edang buwan nagsidik temo ga kite ubatan tuju Allah subhanahu wa ta'ala diyan ka na bisa nansinin yung ubos na nagtutan di pamilik ko bisarahin si adu pang kemon pero pangalan to si Allah ine tinima wa Allah subhanahu wa ta'ala tewat na tawagay tinima tewat na tawagay na kemon pero pangalan tinima tewat na tawagay magtubot to Allah subhanahu wa ta'ala tinima ina ba tinima pagka nagsirik to Allah subhanahu wa ta'ala magdusa to Allah subhanahu wa ta'ala diyan ubos bangi pabalik na pula to Allah subhanahu wa ta'ala sumawa way indama kakalami kay Fir'aun magtawbat to Allah subhanahu wa ta'ala sa kamate Sino mo lang ka? Kung para siya.
tambal na lang tawa min prasiya bong tawa. Sumian lang ka, okay? Ada buhay sa pikra. Sumian, etinen, pag say pite, penensiyong malay, niya tep-teman pagtaw panima, tewatin anak kilo. Niya alunay sa iyan. Bang tambel bang umabot na ikaw si sambat enuin, kerpi hour, kini ka magsari pero sa mana, kini ba, binaro ikaw. Sine pa meluin. Tawat na katuan, i-reject na ulang tala. Yan tinima. Away ni tinima away ni pagkain mo tawat iya. Kung Islam ba daw nagtawat to Allah subhanahu wa ta'ala tinima away ni. Bagi pumetang-latag na sa rumen niya kaya maghinangha. Pasal sige na kakalatan ng langit. Dapat ibisaraw ito na kisarang buwa. Niya dahatos mapatay hawag karupanganin. Mapatay siyang pudok siyam sampay rahib binapusang pinipitay ng pari dahatos. Jadi hawag lupang nin. Pita sa kana kahapan kayo lumano sa mapatay pita ni kilo. So yung kapit awot, ano ta, ano sa iya. So yung darang niya magtawat ka, tawat ka, iya ro pangahinang na anuhin. Dusiya niyan. Pagsilik nin. Pagsilik niyan, iya ro. Kung nga tinima. Bang sige nga nga yan mag-iya, wahot talang sige nga po, tinima pito, wat nila eh. Sisin magtaso, kaya nga po yan, tuwa to sa pito. Pente, si Rol, Bentel Bisara, bang pente manusiyain. Sige maghinang maasiat, bumagtawat kayo, tinima tawat nin. Porque sigo hinang na, ero paghinang yan masya. Okay. Pente, bisan kita mag-ibarat mo maasiat kayo, tinima ibaratan, kayo, tinima tawat nin. Adang buwa pikra. Sige. Ubus, Pipino na po kita diyan niya. dati tinima, tinen, piraon magtawat. Iyo dalam Quran sarani. May tawat, may sakay mate, bupen ko na tibisara men kemon, ako na pinne ko tibisara si maligmiat, ako na pinne ide Tuhan maling me abasa Tuhan me si waktu na pinta na pinta kapag Tuhan siya di, ako na pinne Tuhan bin, yan pag yan pinne problema bin, pinne bahasa Tuhanin sa dia mana ako, may kipekel lumuk makapapati. Sige, sige, na petad na tanda yung sari sa sinamro sa zaman Nabi Ibrahim ulit sa nga dua manusia. Dan buhay yung pinapatay, ano ba pinikel mo? Ini pinitanda siya, depende, masa pinihabi. Ini rin. Bang pinde, basa Tuhan hakikiin, pinde pagkibasa may kaya siya, magpekel, magpapatay, hinang ko pinde ko ito ko, hinang nin. Ini hinang nin. Nga siya, dua manusia elo. Paglay ng buhay yung pinapatay, tikit yan, pinapatay. Pero buhay yung nga pinapatay, ano elo pinde? Nairun pinahinang ko, nung pinahinang ko basa Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala sinabros ko kasi kami siya ito na muna. Nay, noos, nag-iyak ka na sa amin, asa masi-masi na pa, nasa gero, hati na nina, magkahagat siya Allah subhanahu wa ta'ala, masi-masi, pengen sembuh atau ngasap na ina, hati na ipon Allah subhanahu wa ta'ala, medyo mungsiin. Ubos, teubatin, tawa ko si kamen kemon ne. Wai Firaun ga inampun ga tiniwa tawat na magtawat magtawat sumago ga tiniwa tawat nan naman si kita bisiinin da benet hanggan bisarate bisamian pagipinain na saman hadi taman tawatin ubus ko na raw kinawayan po ubus ko na raw maginom tuwain ubus ko na raw maginom mukhadaratin. Ubus ko na raw. Kaya mo na bigyan tapos pembata. Atawanin, pinanakil ulay. Misan haja pinaindam na gumar bukado. Ito yung ngakala sa hamihan. Dagi na, ano sa raw kahit pinagil pero. Ito ka pero pinaindel nung bigyan bata pero ko. Na 30 taon pero ko ito at 40 taon sa hamihan. Bumangking duwahan pinapate. Pag may 80 taon at 200 taon sa amin upapa. Dr. Wadar di sa hamihan. Noos, tinisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naman tini, so wala pa na hinang tininin. Ko Firaun lay. Pag bang hinang tini, kau, manusia tidak apa nagtitini. So kau bang hininang. Yan ay karupangan ng ningar kit ko Firaun lay na kau. Hininang Allah subhanahu wa ta'ala iya ko pagtawag Firaun na nga dapat. Kaya tini mo Allah subhanahu wa ta'ala. Sayid. So pintagan si kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si hadis ne. Bian pasal magtawbat si Nabi Sarawa na pinne inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir
Sebenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenal, yani Allah subhanahu wa ta'ala, sebenal Allah subhanahu wa ta'ala, tinema wene kemon duse tineubatan wa ipun na si waktu pege umabot. Antag, malam yugargil. Si waktu pinne, gay pinne, mian umabot, yene na pasnan si ene bikellen ninin. Hetinen bang umabot na pasnan si bikellen niya atau wala si kellaw na sa men, so matay ne ko ano tayo bisara si may bisara. Ito ako kami bisara Muna po sa pinte. Bang mangkin na magtawat, siway na magpawanapos anak ino, kana niya, kinitinima. Nakuha pero ang lehe, kung pinasimulik ba ne? Behon na magtawat, pinitek na na si iya inkimitainin. Nesa taman tibisaranin, pinne, magparatsay, nukupin na ko ito Allah subhanahu doon mag-itarap ne, wani hati Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sedih ampan iya lang, kuruban iya, Tuhan balingkaw, magkawasin duman iya, pagya iya na pinitek ko na si iya, iya na asabin ampan iya, gaya na kairuan ne, gaya kaya miyan kabakuitan na lere lembuha ili na ilam ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nasayin ka sa pagtiwabat na yun, na masih mati na iya. Nasumemua, bang pero manusiain ka mati, pwede bisara ko hakan da, ito tibinin, pimbi pagkita po nung kuhaplos sa akong, naut-naut na raho na kilo, naut-naut na raho, magumra sa apenda, magumra sa ato wakadji sa, naut-naut na raho da, ada kala, lengan si pagumrahan ni samian na wallahu alam, kita wante, sumay daa, sumay pemintangan haji sige tibi, dok irin hawa lasa Allah subhanahu wa ta'ala sige tahin bi, kemon duse, bangge pero kumangkin kau magtaw, bangge pero kumangkin tawatan mo so na kau so kaya do napas nun, bang kau magtawat karena sebenal tawat tu Allah subhanahu wa ta'ala tinimo Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hangkan ni, dan bista umberusay bin wa piye temetay tepepetay bin, wa piye dende bakasin, wa piye tetengkewin, wa piye kemon tabi, dan bas dan pikir ti bisumegwa diretso kiti magtawat tu Allah subhanahu wa ta'ala si waktu pigi kau mati bisan ti idiruseno tinimo Allah subhanahu wa ta'ala. Dumen bisara ko inin, tiya bisarahin aman kaptangan debite Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dawa pinne umus ini dan buat makapate debite ne ta hadis lai. Ene miya dan buat manusia makapapate siyam puduk siyam na baran gana dusen. Tak nama hadis. Saya pandak saja. Pekubus behune meke nia pikiranne etinen we ge hati hap de petein ne sesiam puduk siam mati we insan negara sama saya. Gina si pente mekina bang magkuntara. Etinen bakas lampasan ni mali siya mapati. Atau bakas pinapati buka mati mali siya mapati. Gana asal lenganen bang ko basa ti akin perulu patage samen pie telu te dubak na sa petihan ni. Gana pibisara. Tamanan dupang ni baru siya ini. Medjaman lay. Nubos, magsekene siyam pudok siyam, beho pine esepan pikila ni siyam punir siyam mati. We ko gani sa baban. Ide ne, dupang ini sa ini naghalan ko ini. Pesep siye, baya basa may kiluhayahan. Pegbaya may kiluhayahan pinte ko pinte amban kita le amban diata amban marhati pinte amban diata. Natujulamitan ini ala isimbahan ni alay pari. Pagi pinelo betul may periin may rahib, may periin sabi bang may sigite may ulama ate tawang siya may rahib. Dahil ka api si may ulama muslimin suwe bebihan may kana keteuhan ne. Suwe ano man basa keteuhan ne may atao. May tawin na pisi periin niya. Periin. Apin ne ini problemahin sige may kasuwa. Pinne sa may anikaran. Siyam pudok siyam tapapate we kugana usba rusere pito ko si kao nilaw bang magtawat tuju basa Allah taala niya pe tempuran tuju ako penhesa siyam pudok siyam bisan dan buwa tebetino kito ganampo pegpenne samyan kao penne kretusan pinapate we datos
pari. Dapat kami yung magtekin na masalan, tipitimi pinibulusiro ina. Pinitahin. Dahatos manusia kaniya do sa Rusia pinapatay wen. Siya bisa lupin na rin buwa, ulit na, may betayin. Yung bisar Allah subhanahu wa ta'ala sa akin. Gabi pa yung ubos te pikil ni asal. Kau bang sa ingelebihan, ba, asal, ajaib na iya si kerubangan niya. Bangga ni kinabasa lagan na sa amin natin magkahap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Palatong pisiko man nabuwa ang suwa a tao, yan ay pintimik kaulamaan na mabaik yung Islam. Pinilang. Suwa, niyat ng banggar, winakanay, pisaraha pa sa pipitayin. Pilihan nila sa bisara mahapin. Nalang sinin debikyan sige tibi ko ito, banggi kayo magdawa, atau ano sa amin, daray-daray kita nga haram, atau sa amin, pintimik bahawaw ko sa amin, may pinaisekit atau tiyo na bita. So pinuspus atau sa amin, ininuman daw. Pilihan nila mo singit, pekinul sige. Nga suwa ataw, Islam. Niya, dahatos na bibetay kun, sumagawa kami ako asal naghatinan, ini. Sambat-sambat, maganakin, magbago na, maghatin, magpinda hal na. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, magkakasigit tayo. Banggaro kita pindahan tayo, ini kahalan dan bi Allah subhanahu wa ta'ala, lagi pindahan. So, kabaan na pindahan na sa amin, ini kahalan. Ini problemahin. Problemahin naman problemahin dahatos nyawa manusia mati ko. Niya ete ampunan Allah subhanahu wa ta'ala sa ako mong kapo. Pen amete umian wa niya pin ne kakahan ka niya elet nuruk elet tawat Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakapen na niya. Kapen na niya. Suwi pin ne inampun ka pin Allah subhanahu wa ta'ala. Suwida ka upin ne mulai dari pisah lahat tuleh hatin ame dupang bagi ara te kuman asal dupang gawi sabihan kan si inu ne dani ko pikyo si kuman dole balik saya pikyo si kuman mian mi hakau kuman eme masanyangin mian kan ale dupang bukni le ko wala isamen ne kesebenarnya agama islamin dani ko mulai pisah lahat no de tining kerupangan le tuk dani hinangun balik dana babalik ko sa kirapangan nila. So imi hay ko pisi thala dak yung bagbakuit pini ko pisi lahat niya nere dalam Islam sa amin lain ni ko maglahatin do flu ni ko hatinan mo pintang na halon nagbago sa amin ito pegsilan gabi ke peghinang masambay bisan de susud gabi ka susud pegsilaan pinasong pasang na pisay kauman miyan, tahalang man ng kauman na yan, ay kerubangan na miyan, pinapati ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pag pinapati wa Allah subhanahu wa ta'ala, tiya, kurasin na ray-ray, matay manusia miyan, gapi umabot, gapi may ketilo bisan nakabtang. Gapi umabesa, may ketilo bisan umabot, gapi ngiti api si pangandakan niya miyan ka. Mati istingalan. Pag mati, niya duwe makhluk magsasa. Sino makhluk sa ini malaikat. Magantan surga o magantan narka. Pen magantan surgain manusia yan siya ako. Pen magantan narkain si kau dahatos manusia tepetay na kerupangan dan si kau dalam surga. Marahay pasig dalam surga. Pen narkain si ako din. Pagsasa. Mental bisara. Sasa ruangan niya. Pen surga ay magtungo surga ay siya dalam surga. Pen narka ay dalam narka. Ubus pinitek kahukumin Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi. Dinak hinukum. Inahukumanin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Payamaron bi pen na syukurun bi manusia yan. Syukurun bi. Aban Allah subhanahu wa ta'ala. Gabi kipegtaw magkapi na sumagawa niya dalam pengetian ni asal magdaw. Tapihan nila hanggang na siya asal magdaw at magsusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinukot. Pagsukod penne, pero Allah subhanahu wa ta'ala, bang tapit kimetayan ng piyo na si, itong kauman papihan na si, kauman pa, kasanyangan din, pangandakan alim na piyan niya, pinne si kao, pinne suga. So bang tapit penne, belepen na man kauman, bakas pepetayan na dehetus na isang peperi, laik, muna pinne, mga dilim, si kao, pinne narka. Sinukod. Pagsukod sa amin, malaikat din sa amin, si Jibril alayhi salatu wasalam, magsukurin. Dandangyaw patapit, dandangyaw
tapit amban yene tapit dandangyo pinesi ene song lahat tapihan sa pagtawatan na biyan amban lahat ini terguguan lahat pilihan ni kino mga ebek pero mga nabiyan tegito Allah subhanahu sinugod siya pagpinya sukurin dandangyo etinan lumabi ata tumapit amban pinesi lahat tinuju sa pagtawatan din tapos inakahan na Allah subhanahu wa ta'ala duangan makhlukmian periheng ni pinne kam ini ni pinne hukuman naman nakuhin bang tapit niya pi sila tapihan nen dilim surga pagi bang tapit sila tapuatan nen dilim narka iya na betal bisara manusia men taubat na tuju Allah subhanahu wa ta'ala asal ikhlas niya asal pindahan niya al nen kerupangan nen karena Allah subhanahu wa ta'ala yan iya man Allah subhanahu wa ta'ala tinima yan taubat nen bisang taga akibat taubat iya so may ikhlas niya asal gayet netet iya asal pindahan niya al nen taubatan nen ubus manusia mian umasek dalam mina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ta'abot siya na po sa banmian na sikitewi dapat na doon tewi me kakihinang lay mangkin na magtiwag ko pero only penipag bata-bata ano ko pinakilubian pintewi indama pinag-umra bugado at ako mag-umra bugado sa amin yung lahat sa tikite magdikat yung lahat sa tingin sa amin naraan sumagawa ina-ina sa amin ano ba na haji pinta ina sa amin dahil pinain kitiwi naut-naut pagya bata-bata sumagawa tagiro pinain eka pero umul tewi akulang ada tepi so ay umagawa da kitiwi nganda sa iyan pagyain kemetein kikitawhan tewi bang sumiyan petek kahat sa bisuang kikitawhan tewi nakadakala dalam nga pakibagtawbat buni alay asal ek kausik temo dalam sa amin na sumagawa anu tembelo sa akin sumaya na kita perhi magtawbat pagi ko na dinimit Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya na rasulin tawbat kung pinne magbalik-balik si dambuwa bisaranin tibisara ko si mananeluin mimpi tumpu magbalik dambuwa isa mintahatos sirik kama dahil pagtawbat at Allah subhanahu wa ta'ala haza wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah